Thanda ukuthatha leli thuba sibongele uThibela, uSithibela umfowabo kaKhuzani, asebecwele nasikhathi eside endaweni kaMaskandi, beyibambile kusuka nje besafika nje beqala ukucula. uKhuzani uthathe ithuba lokuthi abusise umfowabo ngesipho semoto esibe sihle kakhulu, kube into enhle, i-gesture enhle leyo ayenzile uKhuzani. Usaqhubeka uKhuzani ukhombisa ubuqhawe bakhe, ukhombisa ukuthi why eyingqwele, why badlula bonke omaskandi bakweminye imizi, kungani ebadlula abafana bakweminye imizi. Usakhombisa ukuthi ukwenza kahle kakhe uKhuzani kusazomdala amazondo, ngoba akumelanga uKhuzani enze kahle. Basazoyicwaninga-ke le nto le eyenziwe uKhuzani, besho nokusho ndaba kayikhonje ukuthi uyaphapha, khombiselani izwe, why emthengela, uthini ngamanye amagidangoma, ngoba hlezi ekhojwa uKhuzani ukuthi yini okumele ayenze, yini okumele engayenzi. So asilindele ukuthi bencome vele laba bangale, cause akukho abake bakubona eMandaba okuhle. Izinto ezinhle ziqala khona eMandaba ebese ziyenzeka nakwabanye. So-ke nje-ke sithe nje asikubongise kakhulu okwenzakalile, okwenzekele kuThibela ezwe umfowabo. Vele umsebenzi wokuba igidangoma umsebenzi onzima, khona bayaphumelela abafowethu abanye bebe nemizi, kodwa-ke kunama-challenges abakhona ukuthi umuntu nomuntu afinyelele lapho afuna ukufinyelela khona. So thina sikubona kuyinto enhle. Ngiyathemba wonke ama-Blue Nation, zonke iy'nduna zakwaGuqa, bonke abathandi bamaskandi, abathandi bedlamlenze, nomaskanda nje wonkana uzoyijabulela into eyenzakalile. Thina sayijabulela lento, sayithokozela. Lezi nsizwa ziyadingana lezi, ziyazi ukuthi ukukhula kwazo kube nzima kanjani, ziyazi ukuthi yisuke kuphi kuze yifike la emakhaya, ziphume kunjani, zawalungisa amakhaya azafika lapho ekhona kumanje. So kubalulekile ukuthi bebambisane, bebe yingxenye yempilo yomunye nomunye, nomunye uma yenza into azomseka, nomunye uma kuthi kunomcimbi omkhulu awenzayo omdingayo umfowabo, ambize abe khona. Into esiyithandayo le esijabulisayo, nabanye ngathi bangasika iphethini kulokhu okwenzakalile. Thina njengabalandeli ababukela kude, esingazi ukuthi thina abantu esibaziyo noma esiphila nabo into enhlaka siyobenzela yini, ngoba lento iyisibindi ukujula nokucabanga okwenziwe lapha, cause imali esebenzile la, isikhathi, nanokucabanga ukuthi umuntu lento uyayidinga, usephila isikhathi eside, mhlawumbe namandla kungafinyeleleki lapho. Kodwa-ke yilokho besifuna ukukuveza-ke la kule channel seNdofana Soweto TV. Sibonge kakhulu Khuzani, sibonge kakhulu Dlamlenze, sibonge kakhulu ey'dalweni zakho, amadlozi nakini, sibonge uNkulunkulu wakho, ingelosi yakho ikuvikele njalo, ikubeke nje isikhathi eside lapha endaweni kaMaskandi. Qhubeke nje ukukhombisa ubuqhawe bakho, ubukhombise njalo ukuthi kungani uyinkosi uMaskandi, kungani njalo i-trend ihlale kungeyakho. Utrenda ngisho ungashongo lutho, trenda ngisho wenze something nje, uyihambela nje uyatrenda, waqoka into uyatrenda, wenza nje into nje uyatrenda. Njengoba wenze nje lento leyo yokuthengela-ke uThibela, khona basazokhuluma Nkosi yami, bayiza, ngithi bayiza, basazochaza. Asazi bazochaza kuze kube nini, ngoba lento ayichazeki, ayidifendeki, isipho esihle kangaka. Sibonga kakhulu. Abafowethu abakwaMaskandi nabo abaqoqozeleke, nabo abanye abaney'fiso zokubenzela izinto, bawabenzele izinto. Lokhu akusikhona-ke ukufaka i-pressure kwabanye abaculi ukuthi sebephoqelekile mhlawumbe ukuthi abenze nabo, cha. I-trend le yenziwe uKhuzani uzenzele nje yena njengokuthanda kwakhe kusuka enhlizweni. Asazi-ke ukuthi-ke kusuka lapha-ke kuya phambili-ke kuzoba kanjani, kodwa okwamanje nakho esikhuluma ngakho, nakho esikuvezayo. Abafethu impumelelo ithi tata kubona. Abanye bajabulela iy'nombolo, abanye bajabulela imiphumela ebonakalayo. Sibonge-ke kuwona wonke umuntu othole ithuba
lokuthi abuke le video kuze kufikwa manje, bese ku-enjoywa-ke lapho-ke, kujatshulwa-ke, ku-celebrate-a-ke. Niyazi-ke nani kokuguqa-ke, kuhlale kumnandi-ke, kuhlale kuwukuhle-ke. Ayivimbeke ukhuba, ayivimbeki idlamlenze. Sale kahle.